UMLA kanongpo constituency uba Meral Bonds hagasi balang jong katayo ula kerpat sorkar jela bahkan pen urlong no yeki jingkular ban penbit penbiang yeki jingdon kam jong kisnong kibabu yeki COVID-19 isolation center bat kumju ban pen poino yeki isolation kit syaki yang kisem kibasyong pen kerpang yalade. Uniu MLA ulapan paw yakani habayakran ba unong lum kubor hadin ke jingple pat ba yak isolation ward jong kadoba snong nongpo kabalabu ban pensyong kerpang yaki briu bayok pang COVID-19 ban light na ke jing sapriang jong ke jingpang. Kumbalong menta kathay nongpo proper kalanang sakhi yak jing kiustat ha jing don ki briu ki bayo ekani ke jingpang COVID-19 kabalakot syakasispa prapausan ngut. Namarkani, kadorbash nong lembat ke COVID-19 Management Committee kila Shimson don da kasen jam bantau no da isolation center kabadon kumba South Hoteli ki jingtia na kabanta ki kentai bat chenrang banyada na ka jingpur jong kani ka klam ha ki shnong ki thau. Hagani kasngi kadorbash nong kala pelat pat baru ya kawai ke community ambulance bal ais ngob hada uriu shimet bankit ya kitu ki bayo ya ka jingpang COVID-19. Yakane ka isolation ward la play da uba Meral Bonds MLA ka nongpo ha ka don langru udu MHO ka district Dr. M Mauri uba Sylvester Minsong rangba shnong uba Michael Karhunai secretary shnong uba Regional Karkamni secretary ka nongpo town committee nalor kiwe bat kila kuburu bahwa resmi bayan itu ki aktif CCIC kasorkar kan sayaram na gamanta ban fon banyak ye giding rekam giding set dan mar kata ni kentu yu kasorkar pada ngan penteri kam no keloi kat bala ya kane gajing temu nang ba ki CCMC gibran snong khamtam gi snong gi bun di positif kumbuluk sahari hoy snong no po propar gi bun di snong gi bun ne positif gi jingerap ide ban koi keloi kat bala na kalian kasorkar Lembang District Administration saya gini CCMC lemar ban hakdon ya ka Community Isolation Center gini sibun di jinglut nadu di jingdon kam jaga sia dekat dem di toilet ini kita ka bam jadi bakta kata kan sibun di jinglut tiba ban volunteer ban up na ka benta gini di Jakarta tuju ya kani ketika ka jingdon kam ka bala kerki bat kubu nong nikmat jong ka ne ka Jakarta mosmo bententu di sarkar kembang dakula bari ban penbiang nong keloi ini dengan kam nalor kata kama kumala suku ia kiti iyo positif na bilang jong sarkar ka UI ya kini ki home isolation kit ibade ki badan didawai na kam tagi iyo di batai lemba di nong keloi ka ketiak lemba ki asya bani tentu jur haduk mentah sarkar mengenai ban penpoi ya ki home isolation kit na guna gini dia positif aku pala suatu bidang guna pala tu yo kit di dawa lomba dengan report ba sarkar kade ban tendak masloi ban penpoi ya itu kit sa kit ki bayo positif nang kalau mengira na guna